Selamünaleyküm, akşam bekliyorum. Шиш. Тиджеган, как тиджеган? Пръската да ти я донесам?
Hajde. Uživaj, sad ja sjedim na motoru. Možeš raditi. Možemo. Ima dozvola, imate zaključenje. Ja mogu mi dozvola. Poredno sve. Imajte u vode. Vjetar paša. Gdje je to do vatra, ne radi? Ako pa ne treba da ima dozvoli, treba kontroli takve ravode. Dozvola. Niče nekak dobro. Ajde, tu.